Tala Fou Tala Fou mai le sifofongo le lau mua I Wellington ne mo le nei taeao o le aso luas fuluivo au kuso lua fe lua faa. O lo talosanga ina le te whātu ora le au whainga luenga ale soifua malolo ina o lo ngā lulue I pūlenga au fautua ma le tele au nanga I whale mai ina ia talosanga atu moa wanoa vaea. O le au whainga luenga o lo ngā lulue I isi vaenga e mawhai foio na resi tala atu. Ina ne ia ngā vaila tau mo le toi whainga luenga ina I le whale mai pe ona whaalia I se emaili ale pulesile o le Health New Zealand Machi apa na liki mai I tua na nafi. Na whaamalolo le minista o le soifua malolo ina Dr. Shane Reti, le komiti whaafoia le soifua malolo ina New Zealand le masina na tia nei. Ona o le whaale tonu I le whaafoinga ma le fuafua ina le leo tupe, na mafuaio nao o I le selau toru se furu miliona tāla na o vai tupe whaalu, ale matanga luenga I le masina. Na sui e Reti le komiti whaafoia le matanga luenga I Apollo Fesa Lester Levy. O loo sa ilia e Darlene tana se ilo ilonga whaamasinoga e whaasanga I le pāti le Greens maona taitai a o wheanga ia I le tamaitai whaipule ma leo no whaonga ina o le tula fono o le party hopping law e whaamalo sia I ona ave e sea le tamaitai whaipule ma le palemene. Ua lewa ona te le Greens I lea tula fono peitai na tā ua I le isi taitai Chloe Swarbrick I le teo New Zealand masina taluai o loo tu uawa noa I so se talia mawhai o na anga ia I le vaenga wha upu whai. Ua talosanga foilo ia le whaipule mo se poloa inga e tau fia I le whai o se fono whaapitoa a le vaenga wha upu whai a le Greens le ai wha moe e whai ama mawai se whai unga mo tana. Petu sa le awa ulia na nafi na mawai le pāti se isi whaalinga e whaapea ua mai a whaatulanga ina le whaamasinonga I le itulai se folo I le taiao nei. I le whaamasinonga mawalunga au kilani pei ona sau Noah Swarbrick e to alua se lau sui usufono le Greens na whaatulanga I pālota po o whea mafuli I ai fina ngalo e winga I le amata upu whaatatau I le tamaitai whaipule I le mai ai o maasina o whelaflafoa inga e winga I le amata upu. E silia ma le se fulu ono I tūlau whaatalitali se tina I le ED le whale mai Waikato. Peita aina toi whaatonuina e anga I ewa aila na GP po o lana fō mai whaale a inga. Na whaalia le whaanono a tele o lea tina iwa ainga na ia moli mawina I le ED. Na ia I se tamamatua I se nofua whaatawa le vale I se tūlanga tinga aina na o sole mai whatu mai tusa ma le luas fulu lima ngase sai tutono le potu whaatalitali na fesosoani I le si inga o le tamai lungo le moenga o na o le lea I uniforma. O le isi tangata na ia I o tangata na la vea I se taavale mai tusa mali se fulu lua I tu la fato a whaiala na whaata pei ona talo sanga ina I leo o lo o tau atu I tangata e fitu I tu la le taimi whaatalitali pe a ulu fale atu I le fale mai pei tai na ta ua I le tina o le tala moni e lua se fulu fitu I tu la. O le aso fitua se te mo le a amata I le tauwanga au whaipese o le musika moana choir competition mai iwa au whaipese o le a tauwa ai pe ona saunoa le a fionga I a whepulea I Helen moana nutupai le o lo o whaaululu I ai le nei tau mawhainga. O le Michael Fowler Center o le a whaatino ai le a whaamoe mai lima tala le ulufale. O ili to finga whepulea ai o le a whai mafofonga o le aso. O le aso luas fultasi o le masina nei lava o le a whai ai le tauwanga mo au kilani. O le taimi nei o lo o iai nisi polo keti o lo o ngā lulue ai le a fionga whepulea ai ma le moana choir. Ai tolu ni whaailonga o lo o au fia I le moana choir I whainga whiriwhilinga o whaailonga a le Pacific Music Awards lua whelua wha. Le ai whaatanu uina I le poa nā nei. O lo o iai fo I le whaamoe e whai ai kone seti a le moana choir I le masino uni I le lua whelua limai au kilani ma Wellington. Ua wala au pule a onga o kolisi ina ia toe mata I tū polo kalame ona o le whaitau wafe o tamaiti ele I pasi I suenga tusi ma le whaitau tusi whapea ai ma le numera. Ai pito sili o naunga a fianga o Maori ma Pasifika. O whaamaumaunga pito lata mai le masino me na whaailo ai o le mata upo le numera e to a limas fulu lima afe wha se lau ono valu na sue ai tolus fulu afe se lau iwa ono po o le limas fulu wha pasene na le pasi. O le afa o ilatou na le pasi le numera o Maori po o Pasifika. E fitu pasene o tamaitia onga Pasifika ele I pasi ma le fitu tasi pasene o Maori. O le whaitau tusi e lima wha pasene o Maori ma le ono tolu pasene o Pasifika ele I pasi ma le tusi e lima Maori ele I pasi a e lima ono pasene Pasifika ele I pasi. E te taona pasi uma suenga I e tolu I lunga o le interneti a o le I mawhai ona maua la tau whailonga o le NCEA.
Ua whaia se tula whanofo ale McDonald's I Timaru e whaasala I taawale I le valu 5 tāla pe asilia maliwas 10 minute paka I taawale I le pakanga taawale ar kampani. O le McDonald's e tūtawhatafa o le State Highway tasi I Evan Street, lata I le KFC ma le Briscoes, mai te leina poloka le vaenga o le awala e tūsa ai ma li poti. Na whaate ia tangata na paka I le whale ainga ai savavali le mall, ina ua mawasala ta I valu 5 tāla I lunga o latu taawale peitai, whaalia le pule o le McDonald's. O lo o tele whaailoi lolo o whaatutu solo e lapata ai tangata I le umi e te tauona paka ai le taawale. O lo o tau iwi pia whaia onga ma whaafi tau li onga I tamaitia onga ma la tau a mionga I tutonoa onga. Le ai se lango whaapitoa mo nisi o tamaiti e ai whaafi tau li mai I a inga peitai o toi whaupopo le isi avenga ma mawhai onga e te tau ai ona la tau whaamasani I kurikalama po curriculums fo pe ona sau noa le pulea onga se tasioa onga I Otago. Ua tusi ai le pulea onga a Pembroke, Brent Godfrey, se tusi I le ministawa onga Erica Stanford, e whaailo ai le avenga ma mawhau whea ngai mawhaia onga, I le toi tau whaamasani I ni kurikalama fo se lua, e whaupopo ina ia au ina I tutonu o le periota e whaamasina. Ua avea ma mafua anga e tu uai e le toa tele o whaia onga nga luenga whaafaya onga, mai le Italiane le minista le tusi, pei ona whaailoa le tio New Zealand. Ua lapata ia mātua I Wellington ne ai mai sei ponirua, ia tautua na alo ma whanau teine, ona o se taawale o lo taamilo le ngata ia onga, ai whaatalitali I whafofale o loa, e tawa nauta maiti ai mai se whanau teine, ina ia awe whaamalosi. O le whai unga o le vai aso taluai, na lipoti ai le vai o lea veni I le pack and save I porirua. O ana na fina lafua I se tasio kolisi porirua se emaili I mātua, e lapata I ai mātua ona ua o atuile no fuanga I paka I taawale lea onga lea veni. O lo o whai aso esu enga leo I lea mata upu, ma o lo o fautua ina ai aini sia mawaini whamatalanga e winga I lea veni, ia whaafeso o tai leo I le numera tasi o 5. I taalonga, o lo fuafua lawa le tamaitai o Lydia Kou e malolo li taia mai I le taalonga tāpolo pe a mai a le tolu tausanga e ui wa se atu I le numero tolu I le lalolangi I le whaatulanganga o tamaitai I le taalonga tāpolo a le lalolangi. O lo nanau ta inga lava ia malolo li taia ai le ia ulia le tolu sfulu o na tausanga. O ana manu malo taluai nei I si taalonga e mai sepini auro I le Olimpika o le a le sui ai lava lana whai unga e fuafua ai e malolo li taia pe a le tolu tausanga. Tala Fou ia mai le sifofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao.